koristim priliku da svima koji su ovdje danas bili, da se toplo zahvalim. Prvo na ovome svemu kako je red, disciplina, ovo je sve spontano, tako dobar red. A nemojte se ljutiti ako nije danas bilo puno vaza, jer nije ni moglo biti zato što je program tako bio obiman. Trebalo je to sve zadovoljiti, trebalo je da se sve uklopi. A ako neko želi vazu, hvala Bogu, u svim džamijama se vaz održava, pa održavam i ja. Ne znam, ja ne umijem da nađem sve riječi. Kojim bi riječima mogu da vam zahvalim zato što ste ovako napunili džamiju. Ovo je priznanje i meni, priznanje i mom džemaatu, priznanje i ljudima koji su pokrovitelji, donatori ovog mevluda. Meni je drago da i ovi koji su snimali, bilo preko radija ili ovi koji ćemo, ako Bog da, čije ćemo snimke gledati uskoro, drago mi što imaju šta da snime i da pokažu. Molim vas, ako nešto ne bude lijepo i ne bude nešto dorečeno u tome svemu, oprostite nam jer prvi je puta. Drago mi je, neobično drago, što mogu da govorim pred ovom ovako velikom, punom džamijom. Ne znate, ne vjerujete koliko je lijepo kad jedan imam stane ovako u jedan krug kao što sam ja sada i gleda koliko svijeta, koliko glava gleda, koliko očiju, koliko duša čeka da se nešto kaže. A ja duboko vjerujem u to da ste vi, ako Bog da, inšallah, na pravom putu. Inače, da vam kažem pravo, mi svi ovako pomalo nekada malo se nagnemo tamo, malo vam, putevi su uzbrditi jako, ali ako Bog da, jer posljednja moja, kako kažu, želja ono što na kraju kad završimo mevlud jeste, Bože, sastavi nas na sudnjem danu sa pejgamberom, amin.